Hever du nekrande oppleva at det virkar som om God ikke hører tuna bønner? Og i Salma 13:2 leser vi: Herre, hvor lange vil du med allar æver gløyma? Hvor lange vil du anlita ut fire mer fjalla? Her det David kongur som setter år av sina støv og opplevingar av at God hever glemt han og ikke høyrer han ta han bier. Det er stauran tøytning at vi tåra at råpa til Gods, ans og salmaskalde gjer her. Men det er òsni områdande at vi lursta etter gode. God, han er nærværande i sunnum åre og i Bibelen. Og i 5. Mosebok 3:14 stendur: Nei, året er tattja ter og i munne og hjärsta tøynun, så at du kanst gjera etter tøy. Vi kunne oppleva tøyarskøy, her det kjennest som om God ikke høyrer eller sværer okkara bøn. Hese tøyarskøy er tung, men God er verilig her. Det kunne vi visse lyta av. Og tryggven, hon er møyra enn bæra nekkar opplevingar. Og i Guds åre møter vi Jesu kærløga og omsorgan. Og hetta styrkjer okkara tryggva at hetta er veriligt. Øysne tar vi ikke føla det såleis. Men jeg trygg vi øysne at vi ein dag atter skulle oppleva Guds kærløga og gledast i hånd. Jeg les øynafyr om øyn som grødde fra en målninge. Målningeren var av en lytle manne som stod og røpte. Attanfyr mannen såst ønske utan imisk slø av myrskun liton. Men ta i hukt var nærre at målningen så såst at det sin lytle mævren stod av herunnen av en risa og røpte inn i et risastørst øyre. Såleis oppleva vi til av og an ta vi bia. Særlig tar vi det av det trobult. Det virkar som vi råper ut i Taumanheim. Bønnen hon røkker øynans opp under loftet. Men verløgjen er en annar. Hetta sier Bibelen nokon. Jeremia 29:12: Ta de kalla med man er sværa tikkun, og høyra tikkun ta i dit bia til mun. Hetta vita vid, tui vi ta oppleva at God er til steder, og at han sværar okkara bøn. Tui er det så trobult, ta vi oppleva det såleis at God ikke sværar.